ubu ngubu ndakubwiza ukuri yuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo ndetse n'ubwo intare zasarambwe zatanze agahenge ariko gikomeje kudiployinga abasirikare mu misozi itandukanye by'umwihariko ahitwa Butembo ndetse no mu Sud Kivu mu nkengero za Karehe. Ni imyiteguro ikomeye y'imirwano ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC mu bice bitandukanye bya teritwari ya Rubero ndetse no muri Butembo hakomeje kugenda hazanwa abasirikare benshi mu gihe kandi bitangazwa ko mu gihe intare zasarambwe zavuze ko zitanze agahenge kuva ku munsi wo kuwa kabiri ku itariki ya 4 Gashyantare 2025 FARDC yo nta kigeze itangaza ndetse biravuga ko ikomeje kugenda izana abasirikare mu bice bitandukanye mu gihe kandi bitangazwa ko imyitozo ya gisirikare ikomeje guhabwa abasivili mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ikomeje gufata indi ntera ni mu gihe kandi General Pacifique Masunzu yamaze gutumiza umusada mu gihugu cy'u Burundi nabwo bukaba bukomeje kugenda buzana abasirikare ndetse n'intwaro za rutura mu gihe kandi bitangazwa ko SADC nayo ikomeje kugenda itangaza amakuru mashya aho rero ingabo za Afrika y'Epfo zemeye ko zasabye u Rwanda kutaraswaho igoma ndetse zihakana kumanika amaboko. Turaza kurebera hamwe ibi gutangazwa, turaza kandi kwabwira ko urujya n'uruza hagati ya Rubavu ndetse na Goma ku mupaka Petite Barriere rwasubukuwe abaturage basubiye mu kazi kabo. Turaza kandi kwabwira ko igoma hakomeje gahunda yo gushyingura abasirikare baguye ku rugamba. Ibi rero ni biri gukorwa na Croix Rouge, rero bigaragara ko umubare munini w'abasirikare batikiriye muri iyi mirwano, ariko ntabwo biramenyekana igihe abaturage b'abasivili bapfuye bazashyingurwa, ariko nta nubwo bizasobanuwe niba abashyingurwa ari abasivili cyangwa se ari abasirikare. Gusa amakuru tutabashije kugenzura neza ari gusakara ku mbuga nkoranyambaga aragaragaza abashyingurwa bivugwa ko ari abasirikare ba FARDC, mu gihe kandi leta ya Kinshasa yatangaje ko abaturage baguye igoma ari umubare munini barenga 2,000, ariko imiryango itabara imbabare yo yatangaje ko ari abagera kuri 700. Ukuri ntabwo kurabasha kujya hanze hamenyekana umubare nyirizina w'abapfuye, dore ko nayo 23 nta kiratangaza kubirebana n'abaguye mu mirwano yabaye. Ni mu gihe kandi Goma bikomeje kugenda bigaragara ko amaduka yacuruzaga ibikoresho bitandukanye yasahuwe ndetse na stock z'imiryango mpuzamahanga itabara bababaye yazagiye zisahurwa, aho kugeza ngo bigaragara ko ntacyo kurya gihari ku mpunzi. Ibyatumye M23 ifata initiative yo kubwira abaturage ko bagomba gusubira mu byabo. Iyi ni page y'amakuru akomeye agezweho areba n'umutekano, politike na diplomasi kuri uyu wa gatatu turi ku itariki ya 5 Gashyantare 2025, aho tugiye kubabwira ibiri kubera ku mirongo imbere y'urugamba kuva mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo kugeza ku birometero birenga 300 uvuye Goma. Tubabwirira hari ibiro biza guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Ben uko bizifashe ndetse n'umugambo ukomeje kwapangirwa wo kwisubiza ibice FARDC yambuwe na M23. Ku murongo wa telefone turi kumwe na Bwana Karembaye Maburu ugiye kutubwira byinshi ko bikomeje kugenda biba bijyanye n'imyiteguro ikomeye. Bwana Karembaye Maburu aramutse neza? Mwaramutse neza. Bwana Karembaye Maburu, tudatinze turagira ngo utangire utubwira uko bimeze, ese kugeza ubu ngubu ibijyanye n'imyiteguro ihagaze ite mu gihe intare zasarambwe zose amaze gutangaza agahenge? Ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ikitwa imyiteguro y'intambara y'abapara ikomeje mu bice byinshi bitandukanye by'abari muri Kivu ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Yego. Kuko nk'ubu ngubu nyuma y'uko intare zasarambwe zitangaje ko zitanze agahenge k'iminsi mike guhera ku itariki y'ejo ku munsi wahise, ariko ndakubwiza ukuri yuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC mu gihe intare zasarambwe zatangije icyitwa agahenge hano ku butaka bwa Kongo mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru no mu bindi bice, nicyo cyabaye ahubwo intandaro ikomeye yuko igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC gikomeje kujyana abasirikare benshi cyane muri biriya bice bya Butembo. Deployment ziri gukorwa mu bice bitandukanye bya hariya muri Sud Kivu, deployment ziri gukorwa. Urabona yuko ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC imisada ishoboka yose bari ku bijyanye no guhamagaza abasirikare mu hanze mu gihugu cy'u Burundi bakomeje kuhamagaza, kandi bamwe na bamwe bakomeje kuza mu byiciro bitandukanye ndetse n'ingeri nyinshi zitandukanye, baba ari abakomando ndetse n'abandi batandukanye. Ibikoresho bikomeje kuzanwa
urabona yuko igisirikare cya Congo FARDC baravuga bati nibuza intare zasarambwe nubwo wenda bishoboka yuko dushobora kuba twahangana nazo zikadutsinda cyangwa se kuzambura umujyi wa Goma bikaba bitakunda vuba na bwangu, ariko dushobora kuba twakora igishoboka icyo ari cyo cyose ahitwa Butembo tukahazana icyitwa igikoresho cyose gifite imbaraga tukabambura ibice byahariya muri Rubero, noneho tukaba twanaboneraho kuba twamanuka twerekeza no mu bindi bice birimo teritwari ya Rushuru ndetse na Masisi, ariko ukabona yuko rwose ari ibintu biri bugorane cyane ku ruhande rwa kino gisirikare cya FARDC. Yego, ku bijyanye n'urujya n'uruza rw'abasirikare ba 23 ho bihagaze gute? Bo bari kurebera iyo deployment ikorwa, bo ntacyo bari gukora. Ku bijyanye n'abasirikare ba M23 bo nabo ni bisanzwe, ariko bari gukoramo deployment ni mu buryo navuga yuko butarimo akavuyo nk'uko igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC kiri kubikora. Yego, ni imodoka imwe ishobora gutwara nk'abasirikare nibuza nka 300 400 ikabatwara ikabegereza no muri ya bice byo ku muhanda muhanda Rubero Musenyi werekeza muri ya bice byara muri Butembo, ariko cyane abasirikare benshi bari kujyanwa muri bino bice biri hasi abimbongo mu bice bya Mikiye na Irambura, niho M23 dukomeje gushyira abasirikare kugira ngo n'ubundi igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC cyaba kiyirahiye kivuga ko gishaka kugaba ibitero kuri umutwe M23. uyu mutwe M23 nawo ukaba wabereka yuko uyihagazeho ku rwego rudasanzwe, ni nako bihagaze kandi mu nkengero za teritwari ya Masisi y'abari hafi y'iriya misozi ya Minova ndetse na Bweramana, hariya mu bice bya Kabase, mu bice bya Rwamiko, muri ariya mashyamba ari hafi mu bice bya Karihe. M23 nayo ikomeje kugenda itumatuma abasirikare ibakura muri iriya misozi ya Rwangara, Rwamiko, ibakura muri iriya misozi yegereye hariya za Gatare, ibamanura gake gake ibegereza mu bice by'Igana Kivu kugira ngo igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC mu gihe cyahirahira kigaza ibitero kivuga ko gishaka kwinjira muri Masisi muri Kivu n'ubundi nayo zasarambwe zibe zakubita aho igisirikare cya FARDC. urabona yuko ku mpande zose nubwo agahenge katanzwe, ariko FARDC yo ikomeje kugenda ica amarenga ivuga yuko rwose yo itahagarara na gatoya mu murongo wo guhangana n'umutwe wa M23. Bwana Karemba Aimable, mu minsi yashize twabonye hari abasirikare benshi ba FARDC burizwa amakamyo igoma, bivuga ko bari boherejwe kuri training wing irumangabo. Byo bigeze he? Amasomo ari gutangwa byifashe gute? Na amasomo bwoko ki? N'ubwo mu masomo menshi ari gutangwa ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC, nta kindi ni kwitoza gukoresha zino mbunda ziremereye ku ruhande rw'abawazarendo, ni imbaraga bakomeje kugerageza kongerera abana b'abawazarendo mu gukoresha ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kugira ngo bemere ku rugamba. Ni icyitwa briefing bari kubahereza ku kijyanye no kumva ndetse no kumenya icyo bari kurwanya, dore yuko mu mabriefing menshi bakomeje kugenda bahereza aba basirikare b'abawazarendo ndetse n'icyitwa bamwe mu basirikare ba FARDC bari kubabwira bati mwebwe mugomba guhangana mu buryo bwose bushoboka, ati kuko mu gihe gitoya mushobora kuzabona uno mutwe wa M23 ugize gutya twambara igihugu cyacu cyose tukisanga twahunze igihugu cyacu. Ukabona yuko by'umwihariko n'ubwo imyitozo mu gukoreshwa, ariko n'ibijyanye no gutanga icyitwa amasomo mu kijyanye no kubwira abasirikare n'icyo bari kurwana ndetse n'icyo bari gushaka birakomeza cyane. Niko by'umwihariko haribandwa ku bawazarendo, kuko cyane cyane hagiye hagaragara situasiyo ikomeye cyane ko abawazarendo ku mirongo y'imbere ku rugamba ngo aribo bagerageje kugira gutya bagatoroka urugamba kurusha abandi, ndetse cyane ngo n'imibare yatanzwe wazarendo nibo barashwe cyane, ariko nabo bakabigaragaza ndetse banatanga ibibazo bavuga yuko ngo impamvu baraswa cyane ndetse n'impamvu batsindwa cyane nuko nta myitozo ihagije bahawe mu gukoresha zino mbunda zimwe ziremereye ndetse n'izindi zizwi cyane zikoreshwa mu buryo bwa gihanga. Yego, Bwana Karemba Aimable, rero mu yandi makuru harakomeje kugenda agarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga, nuko ku munsi w'ejo hari kuwa kabiri mu gihugu cya Tanzania habaye umuhango wo gukingura mu cyubahiro abasirikare baguye ku rugamba mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Dukomeje rero n'aya makuru, reka tubabwire ko mu cyumweru gishize Uganda yohereje abasirikare bagera bari hagati y'igihumbi ndetse n'ibihumbi 2,000 mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, hafi y'ahamaze iminsi hari kubera
urugamba rwo guhashya ADF. Ni mu gihe rero aba basirikare bongerewe kugira ngo babashe kuba bagera ku 5,000. Abo basirikare rero bakaba barashyikirijwe ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse kugira ngo babashe kuba bakomeza operation Shujaa. Gusa abo bayobozi ba UN bavuze ko Uganda ubwayo kuri ngubu ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose kugira ngo ibashe gutsinda uyu mutwe wa ADF. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kurayige yahakanye ko igihugu cye cyohereje ingabo nshya, aho rero yavuze ko ingabo zoherejwe ari zoherejwe guhangana na ADF atari zoherejwe guhangana na FRDC. Aho rero hari abenshi bavugaga ko izi ngabo zoherejwe zagiye gufasha umutwe wa M23. Reka rero bwana Karemba Aimable, mbere ko tujya kubijyanye n'ibiri gutangazwa ku ngabo za SADC, kubanza utubwire kuri ubu ngubu Igoma ni igiki kiri kuharangwa? Ese twadutera ushuma tw'abajura b'abazarendo twabaga nijoro twarahagaze, bimeze gute? N'ubwo ku kijyanye n'umujyi wa Goma ho ndakubwiza ukuri yuko ari umutekano ndetse n'ubuzima bufite impinduka ku ruhande rw'abaturage, nubwo wenda bitaraba neza 100%, ariko biragaragara yuko ubucuruzi burakomeje, ibikorwa biganisha ku iterambere birakomeje, umutekano mu masaha y'ijoro baba wazarendo bategeraga abaturage mu nzira hari kibaho. Ndakubwiza ukuri yuko uruhande rw'ikitwa umujyi wa Goma ho ni umutekano, kandi intare zasarambwe ziracyakora buri kintu cyose gishoboka kugira ngo barebe buryo ki bashobora kuba bakora impinduka zose zishoboka kugira ngo n'ubundi abaturage bo muri uno mujyi wa Goma bagire icyitwa ubuzima buzira akarengane ndetse buzira no gushidikanya ku kijyanye n'iterambere ryabo, kuko n'ubundi Alliance Fleuve Congo baravuga yuko nta kintu bageraho. Have sigaho wikongera guhendwa ukundi, kuko Amakuru Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera, by'umwihariko mu murenge wa Mwogo, aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda $1,500,000 tuguye ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera. Si ibyo gusa kandi Amakuru Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera. Akarusho utasanga handi nuko muri Amakuru Estate ku bakiriya bacu bamikora ringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro. Akarusho Amakuru Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka, ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe, kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi. Erega turi abanyamwuga. Amakuru Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788 84 56 43 cyangwa 0753 54 76 506. Hamwe na Amakuru Estate turaheza badafatanyije n'ikitwa abaturage, kandi abaturage ari nacyo barwanira cyane. Dukomeje rero n'aya makuru. Umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo General Ruduzani Mapahwanya yatangaje ko mu minsi ishize ubwo umujyi wa Goma wafatwaga na M23 ingabo ze zahamagaye z'u Rwanda zisaba kutazirasaho. Ku itariki ya 27 Mutarama 2025 ubwo M23 yari iri mu rugamba rwo kwigarura umujyi wa Goma, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari zimaze gutsindwa zarashe mu Rwanda ku bushake. Ingabo z'u Rwanda nazo zafashe icyemezo cyo kurasa aho ibyo bisaso byaturukaga mu mujyi wa Goma, ariko zitagambiriye kugaba ibitero muri iki gihugu, ahubwo ari uburyo bwo guhosha abari batangiye kurasa mu mujyi wa Rubavu. Ni igikorwa ingabo z'u Rwanda zakoze zitarenze imbibi z'igihugu. Kuwa kabiri ku itariki ya 4 Gashyantare 2025 umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo General Ruduzani yavuze ko ingabo za FRDC zarashe mu Rwanda ari zari zishinze imbunda ziremereye ku birindiro bya gisirikare biri hafi y'ikibuga cy'indege cya Goma. Ibi birindiro bya gisirikare ni nabyo bibarizwamo ingabo za Afurika y'Epfo zimaze igihe zifatanya na FRDC kurwanya M23. General Ruduzani yavuze ko ubwo ingabo z'u Rwanda zasubizaga ibisasu byazo byatangiye kugwa ahari ingabo za Afurika y'Epfo,
ati habayeho kurasana hagati ya FARDC ndetse n'u Rwanda. Uko kurasana bivugwa ko kwatewe n'ingabo za FARDC zari zashinze imbunda mu birindiro biri ku kibuga cy'indege Goma, ubwo bakoreshaga ibyo bibunda barasa mu Rwanda. Abanyarwanda barabasubije. Umugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo yavuze ko ibi bimaze kuba yahamagawe n'uyoboye ingabo z'iki gihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amubwira ko bari kuraswa n'u Rwanda. Ati naramubajije nti niki kibaye, arambwira uti turi kuraswa n'abari mu Rwanda. Nyuma twabonye ko ari ukurasana hagati y'izo mpande zombi, ko atari ko uko u Rwanda rwari kuturasa. General Rudazani yakomeje avuga ko abasirikare ba Afurika y'Epfo bahamagaye bagenzi babo mu Rwanda bababaza impamvu bari kubarasa. Abo Rwanda ngo babasubije ko batari kurasa aribo bagambiriye. Uyu mugabo kandi yakomoje ku mashusho yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ingabo za Afurika y'Epfo zirigoma zamanitse ibendera ry'umweru, benshi bashimangira ko zamanitse amaboko. Rudzan yavuze ko batigeze bamanika amaboko, ahubwo ari ibendera ryazamuwe kugira ngo ingabo z'u Rwanda zibone aho abasirikare ba Afurika y'Epfo bari zireke kubarasaho. Ati baratubwiye bati oya ntabwo turi kubarasa. Ubundi uyoboye abasirikare aravuga ngo kugira ngo babone imbibi n'ibirindiro byacu birimo, ko atari FARDC yakoresheje ibendera ry'umweru mu mateka y'intambara ryakoreshejwe mu kumanika amaboko. Ariko kuri iki kibazo nyirizina ntabwo aricyo byari bigamije. Yavuze ko bakoresheje ibendera ry'umweru kuko ari ryo bara babonaga riri bugaragare, bashimangira ko batigeze bamanika amaboko. Uyu mugaba mukuru w'ingabo za Afurika y'Epfo yagaragaje ko nyuma yo kumanika ibendera ry'umweru batongeye kuraswa n'ingabo z'u Rwanda. Ibi General Rudazani yabitangaje ubwo ari imbere y'abagize inteko nshingamategeko yo muri Afurika y'Epfo kugira ngo atange ibisobanuro bizimbitse ku butumwa ingabo z'iki gihugu zirimo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yatangaje ko ibyavuzwe na General Dazani bitanga umucyo ku byari bimaze igihe byibazwa. Yagize ati abagize inteko nshingamategeko ya Afurika y'Epfo n'umugaba mukuru w'ingabo batanze umucyo wari ukenewe ku byabereye Goma, birimo kuba ingabo za Congo FARDC zaratangiye igikorwa cyo kurasa mu Rwanda ziri ku kibuga cy'indege cya Goma kiri mu birometero bike uvuye i Rubavu mu Rwanda. Kuri ubu kandi tumenye amakuru mashya ku ibendera ry'umweru ryazamuwe ndetse riranazunguzwa. Akaba ari amakuru ari gutangazwa mu gihe n'ubundi bigaragara ko igisirikare cya Afurika y'Epfo kigifite gahunda yo gukomeza kurwana. Ngaho ngukorera Bwana Karembe Mable, wakomeza nawe utubwira n'andi makuru by'umwihariko ukatujyana i Bukavu aho hakomeje kugenda hatangirwa imyitozo ku basivili bagiye kwinjizwa mu gisirikare. Byifashe gute iby'i Bukavu? Nubwo ku ruhande rw'Ibukavu ho nta kindi kintu kiri kugaragara. Yego. Ni imyitozo ikomeje guhabwa cyitwa rwa rubyiruko rwashyizwe mu gisirikare cya FARDC mu ntangiriro za kuno kwezi kwa kabiri, bari kurubwira yuko ngo rugomba gukora ikintu cyose gishoboka bakarwana n'umwanzi ku rwego rudasanzwe, aho rumwe mu rubyiruko rwa hano muri Kivu bitabiriye ku rwego rudasanzwe kuko babonye urubyiruko abarenga 4,600 binjiye mu cyitwa Wazalendo. Yego. Aho bashishikarijwe ngo guhangana n'umutwe M23 bababwira yuko ngari umwanzi wabateye, ngari igihugu cy'u Rwanda cyabateye. Ibi rero bigatuma urubyiruko rushishikarira kwinjira mu cyitwa Wazalendo. Ukabona yuko n'ubundi ibintu bikomeje kugenda bikomera cyane ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse n'icyitwa abafatanyabikorwa mu mukino n'ubundi bakomeje gukora icyitwa mobilisation mu baturage, bababwira yuko bagomba gutanga abasore n'inkumi bakaza guhangana n'umutwe M23 mu gihe n'abari basanzwe ku mirongo y'imbere ku rugamba barananiwe. Yego. Dukomeje rero n'aya makuru, Bwana Karemba Aimable, reka tuyishyire Rubavu turebe uko urujya n'uruza ruhagaze hagati ya Rubavu ndetse na Goma. Ubwo n'ubundi turaza gukomeza n'andi makuru turebera hamwe indi mipango ikomeje kugenda ikorwa mu bindi bice bitandukanye, by'umwihariko muri ya gahunda FARDC ndetse n'ubuyobozi bwa Kinshasa bufite yo kwisubiza ibice bambuwe n'umutwe wa M23.
ibikorwa by'ubucuruzi byambukiranya imipaka ku bakorera mu karere ka Rubavu no mu mujyi wa Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze ku mupaka wa Petite Barriere byasobokuwe. Ni nyuma y'icyumweru kimwe gusa umutwe wa 23 wigaruriye umujyi wa Goma. Mbere yuko M23 ifata umujyi wa Goma, ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwari bwafunze umupaka muto uhuza u Rwanda n'icyo gihugu uzwi nka Petite Barriere. Ibyo byari byakozwe hagamijwe gukumira abaturage bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bakomeje guhungira mu Rwanda kubera imirwano yari iri hagati y'ingabo za leta FARDC n'imitwe bafatanyije ndetse n'ingabo za SADC n'iz'u Burundi FDLR wazarenda abacancuro abanyaburayi. Ni nyuma y'urugamba rukomeye rwasize umutwe wa 23 wigarura umujyi wa Goma ndetse abarwanyi b'uwo mutwe bahita batangira gucunga umutekano ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umutekano watangiye kugaruka mu buryo ubusesuye mu mujyi wa Goma nyuma y'aho abarwanyi ba 23 bagahanganye batsinda abasirikare FARDC hamwe nabo bari bafatanyije. Amakuru agaragaza uko ku mupaka byifashe by'umwihariko kuri Petite Barriere ukabongeye gufungurwa ndetse urujya n'uruza rw'abaturage berekeza mu mujyi wa Goma cyangwa bavayo bongera kwinjira mu Rwanda. Urujya n'uruza rwongeye kugaragara, biteganyijwe ko aba baturage bazajya bawukoresha ariko ufuwe ku isaha ya 9 z'umugoroba. Mu mpera z'icyumweru gishize umujyi wa Goma mu bice bitandukanye kuva ku mupaka w'u Rwanda munini ahazwi nka La Chronique cyangwa se Grande Barriere ukagera kuri gouvernemental ukagera muri quartier de Volcano n'ahandi hari umwuka udasanzwe. Abaturage basubukuye ibikorwa byabo nk'ibisanzwe nubwo rero ibisigisigi by'intambara bihagaragara. Hamwe mu hantu habereye urugamba rukomeye ni ku musozi wa Goma uzwi nka Goma. Abaturiye aka gace bavuze ko kuwa kabiri ariho abasirikare bari barinze kuva bari baranze kwizima bari bari mu kigo cya gisirikare cya Katindo mu mujyi wa Goma rwagati muri kampu ya Katindo. Niho rero ku munsi wa kabiri imirwano yabereye ahari birindiro bikuru by'abarwanyi bawazanira n'ingabo za FARDC. Abayobozi b'umutwe wa 23 baherutse gutangaza ko nyuma yo kwigarura umujyi wa Goma urugamba rukomereje mu bindi bice kugeza bageze Kinshasa. Gusa kuri ngo batanze agahenge bavuga ko hagiye gukurikira ibikorwa by'ubutabazi. Ngayo ngukorero bwana Karembe Mabre wakomeza nandi makuru. Karemba Mabra twumva ngo ibikorwa n'ubundi birakomeje mu bice byinshi bitandukanye byano muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko muri teritwari ya Masisi by'umwihariko muri teritwari ya Rusuru, naho ibikorwa biganisha ku iterambere ku ruhande rw'abaturage birakomeje. Urabona yuko amashuri abanyeshuri batangiye kwiga ku rwego ubona yuko rushimishije mu nzira nziza, kandi M23 na Alliance Fleuve Congo aho bakomeje kugenda bagenzura bimwe mu bikorwa biri gukorwa mu bice n'ubundi bagiye bigarurira, kandi banagerageza gutanga imisanzu ishoboka cyane. Bamwe mu ari muri Alliance Fleuve Congo bagerageza gutemberera mu mashuri ari kwigiramo abanyeshuri hano muri teritwari ya Masisi na teritwari ya Rushuru kugira ngo bamenye n'ubundi uko situation ihagaze ndetse bamenye n'ikigomba guhinduka muri rusange. Yego, kugeza ubu nk'uko bigaragara bwana Karembe Mable, intare za Sarambwe zasabwe gufungura ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Goma. Aho rero umuhuzabikorwa w'umuryango w'abibumbye ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakabazwe ku izina rya Bruno Remarcas yasabye umutwe wa 23 gufungura ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kimaze iminsi gifunzwe. Ku itariki 26 Mutarama 2025 nibwo M23 yabanje gufunga ikirere cy'ikibuga cy'indege cya Goma kubera ko ingabo za leta FARDC n'imitwe yafatanyije zagikoreshaga zikinyuzaho intwaro zica abasivili. Ku itariki 28 Mutarama nibwo M23 yemeje ko bamaze gufata ikibuga cy'indege cya Goma nyuma y'amasaha atageze kuri 48 umujyi wa Goma ugeze mu maboko y'umutwe wa 23. Kuva uyu mutwe wakirukana ingabo za guverinoma muri Goma, amatangazo asohoka buri munsi asaba ko iki kibuga cy'indege cyafungurwa kugira ngo imiryango mpuzamahanga igaruke. Mu itangazo ryasohotse ku itariki ya 4 Gashyantare 2025, Remarcas yasabye M23 gufungura iki kibuga cy'indege cya Goma kugira ngo ubutabazi bugere ku baturage. No ubutabazi bw'imiryango mpuzamahanga
iherutse kurira indege ubwo rwari ruhanamiranye, bamwe rero bakaba barasuye mu bihugu byabo. Lemarcus avuga ko nyuma y'imirwano y'injyana muntu yagize ingaruka zikomeye ku buzima bw'abaturage. Goma iri guhura n'ikibazo cy'ubutabazi kubera ifungwa ry'ikibuga cy'indege. Yagize ati abantu benshi barakomeretse bakeneye ubuvuzi bwihutirwa, ibigo nderabuzima bikeneye imiti, kandi ibihumbi by'abasivili baracyakeneye ubufasha bw'ibanze. Yari yasabye ko kuwa kane ku itariki 30 Mutarama kw'ibikorwa ku kibuga cy'indege cya Goma byakongera gutangira byihutirwa kandi bigakomeza. Uyu mutegetsi muri Loni avuga ko ubuzima muri Goma burushaririye kubera ko imiryango mpuzamahanga idashobora kwita ku baturage. Ni mu gihe rero abaturage bagaragaza ko nta kibazo bafite kuva M23 yakigaruye umujyi wa Goma, aribwo babonye agahenge aho baryama bagasinzira. Bavuga ko umujyi uhumeka umwuka mushya nyuma y'iminsi baruhutse akavuyo k'ingabo za leta zifatanyije n'imitwe irimo FDLR, Wazalendo, ingabo z'Urundi n'iza Afrika y'Epfo ndetse n'abacancuro muri Romania. Abaturage basubukuye ibikorwa byabo nk'ibisanzwe kandi urujya n'uruza rwabaye rwose muri uyu mujyi wa Goma. Ngayo ngukorero bwana Karembe Mable wakomeza n'ubundi utubwira ibijyanye n'uburyo FRDC ndetse na Wazalendo bakomeje kugenda abagira nabi mu by'umwihariko mu ntara y'Kivu y'Amajyepfo muri Fizi. Ngira ngo hari amakuru rero wambwiye ufite uburyo bari gutegura kugira nabi abanyamurenge. Byo bimeze gute kugeza ubu? Bwana Karembe Mable ratwumva? Karembe Mable ratwumva? Ndumva network zikomeje kuba ikibazo gikomeye. Ndikubaza ati abamayimayi b'Abazalendo bimeze gute kubirebana n'ibikomeje kugenda bivugwa byo kwisuganya kugira ngo bagire n'aba banyamurenge? Nuvuga ngo ku kijyanye na mayimayi ibikorwa byabo byo guhungabanya umutekano w'abaturage muri Sud Kivu byo birakomeje. Yego. Ahangaha kandi bikomeje kugenda binagirwamo uruhare cyane cyane na bamwe mu basirikare ba FARDC bakomeje kugenda babahereza intwaro mu bice byinshi bitandukanye, babashyigikira mu nzira zose bakomeje kugenda banyuramo. Yego. Ibi bikomeje kugenda biteza ikibazo ku rwego rwo hejuru, kuko nk'ubu ngubu mu ijoro ryahise biravuga yuko hari umuturage watewe na bamwe mu bamayimayi bakamuhohotera. Yego. Bakamusahura utwe. Ibi rero bikomeje kugenda bigaragara yuko n'ubundi nibikomeza kugenda bihindura isura kuri urwego ruri hejuru, n'ubundi bishobora no kuba byatuma ikitwa twirwaneho bongera gutangira ibikorwa navuga yuko byo gutera cyangwa se kujya mu bice bitandukanye n'ibyo iyi twirwane birimo, kugira ngo irebe yuko yabasha guhangana n'aba bamayimayi ndetse n'abandi bagizi ba nabi bari mu bice bitandukanye byaro muri Sud Kivu. Ya Kongo itaragira icyo ibitangazaho ku itariki 25 Mutarama 2025 ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma ibirukanyemo ihuriro ry'ingabo za leta. Abari abacanshuro bahungiye mu kigo cy'ingabo za MONUSCO bahava baza mu Rwanda, ari naho bavuye berekeza iwabo. Mu kuboza ku mwaka ushize General Muhoza binyujije ku rubuga rwe rwa X yari yaburiye bari abacanshuro ko ingabo za Uganda UPDF zizabagaho ibitero guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka. Uyu General mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X ku wa mbere yagaragaje ko iryo yari yaravuze ryamaze gutaha. Ati nari narabwiye isi yose ko muri Mutarama tuzafata abacanshuro bose mu Burasirazuba bwa Kongo. Nabivuze mu Kuboza, bityo twarabirangije. Sinari narigeze mbona abagabo bashwekura kurusha ubwo abo bacanshuro bagotwaga. General Ken Rugaba Muhozi mu bundi butumwa yavuze ko hari abandi bacanshuro 150 bari mu mujyi wa Bukavu nabo bagomba gutabwa muri yombi. Yagize ati numvishe ko Bukavu hari abacanshuro barirwa mu 150 bose tuzabata muri yombi. Abacanshuro bavuye muri Kongo bagaragaje imiyoborere mibi y'abayoboye urugamba nka nyirabayazana yatumye batsindwa urugamba. Ngayo ngukorero bwana Karembe Mable wakomeza n'andi makuru. Nuvango mu zindi nkuru zikomeje kugenda zivugwa cyane n'umwihariko ukomeye w'ikitwa M23 mu mujyi wa Goma. Yego.
aho umutwe wa M23 ukomeje gukora akazi kose gashoboka ukoresheje zino modoka batanzwe bakoresha mu kazi. Yego. Utwara abaturage bakura mu bice by'inkambi batwara mu makaritsiye ndetse n'imidugudu itandukanye bari batuyemo mbere y'uko intambara ikomera cyane mu bice bitandukanye byara muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko byari mu mujyi wa Goma ndetse no mu zindi nkengero z'uno mujyi, aho M23 bamwe mu basirikare bayo aka kanya guhera kuri uno munsi ndetse n'indi minsi ikurikiyeho ubona yuko imbaraga nyinshi cyane bazishyize ku ruhande rwo kwita ku kijyanye n'icyitwa société civile, dore yuko hari n'ubutumwa bwatanzwe na AFC yuko buri muturage wese ushobora kuba warakomerekeye ku rugamba, ushobora kuba warakomerekeshejwe n'uru rugamba M23 yahanganagamo n'igisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC akora uko ashoboye kose akagira uburyo ki ayihuza cyane na Alliance Fleuve Congo cyangwa se na bamwe mu bari hafi ya Alliance Fleuve Congo, hanyuma bakamufasha kumuha ubuvuzi bw'ibanze nuko Alliance Fleuve Congo ndetse na M23 bavuga yuko n'ubundi nta kintu baba bari gukora mu gihe umuturage wa kino gihugu cyangwa se umuturage we wa Alliance Fleuve Congo cyangwa M23 amerewe nabi cyangwa se afite akababaro. Urabona yuko ari umwihariko ukomeje kugenda ugaragara mu mujyi wa Goma kandi n'ibikorwa byo gutembera basaka amazu y'abaturage amwe n'amwe aho bakeka yuko hashobora kuba harimo umwanzi cyangwa se aho bakeka yuko aba FDLR bashobora kuba barahishe ibikoresho bibanda mu mazu bakeka yuko yari arimo bamwe mu ba FDLR batahagamo ndetse bibanda mu ngo cyane aba FDLR bari bafite hano mu mujyi wa Goma kugira ngo bakurikirana ndetse banamenye amakuru y'inditse ari nako ubutumwa n'ubundi bukomeje gutangwa hagati AFC na M23 bakomeje kubwira abaturage yuko bagomba kubana mu mahoro kandi bagakora ikintu cyose gishoboka kugira ngo umwanzi atazakora ikosa ryo kuba yabinjira, kuko ngo cyaba ari ikibazo gikomeye cyane nk'uko n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara. Ubucuruzi, ibikorwa bindi bitandukanye, abamotari, abashoferi babona yuko umujyi rwose wa Goma umeze neza. Ntabwo ushobora kuba ubona ngo utekereze yuko nibuza hashize icyumweru kimwe cyangwa se iminsi mikeya habereye imirwano idasanzwe M23 ihanganagamo na FARDC n'abafatanyabikorwa babo. Reka dukomeze amakuru yacu, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungire yagaragaje ko ikibazo gikomeye gituma intambara idahagarara mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari uko umuryango mpuzamahanga ukomeje gutesha agaciro uburemere bw'ikibazo bigizwemo uruhare na bimwe mu bihugu byo mu burengerazuba bw'isi byamunzwe no kubogama. Yabigarutseho mu kiganiro kirambuye yagiranye na Al Jazeera cyagarukaga ku mutekano muke wo mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagarutse ku nkomoko y'iki kibazo ahereye ku bukoroni, aho u Rwanda rwambuwe ibice byarwo bikomekwa ku bindi bihugu birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibyo bice bikajyanwa n'abaturage, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba igihugu rukumbi cyanze kwemera ko abo bantu baba abaturage bayo. Minisitiri Nduhungire yanyuze mu nzira zose zatumye M23 ifata intwaro, agaragaza uburyo intumwa z'uyu mutwe zamaze amezi 18 Kinshasa zarabuze abo ziganira nabo ku kibazo bafite, ndetse na nyuma yo kwegura intwaro hagasinywa amasezerano, ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikayatera ishoti. Shimangiye ko ibyo byose umuryango mpuzamahanga wabyirengagije nkana ugashyigikira leta ya Kinshasa. Yagaragaje ko kwirengagiza gusa kwabaye mbere gato y'umwaka w'1994, aho umugambi wa jenoside waturwaga mu Rwanda bakavunira ibiti mu matwi. Kugeza jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ikizwe mu bikorwa, abarenga miliyoni bakasiga ubuzima, abayikoze bagakomezanya ingengabitekerezo ya jenoside mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje uburyo uwo muryango wirengagije FDLR yasize ikoze jenoside mu Rwanda, none ikaba imaze imyaka hafi 30 mu Burasirazuba bwa Kongo, aho ibangamiye umutekano w'u Rwanda, ariko byose kabyirengagiza nkana. Ati dufite nk'ikibazo cy'itsinda ry'impuguke za rya Loni
ni itsinda rigendera ku izina gusa kubera ko ribogama cyane abarigize bafata uruhande rumwe ntibahe agaciro ikibazo cya FDL ndetse ntibavuge ubugizi bwa nabi bugirirwa abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi mu nyandiko zabo ntaho ubona ibyo bintu. Minisitiri Ndungire yatanze urugero ku kibazo cyabaye mu gace kitwa Nturo ko muri teritwari ya Masisi aho mu Kwakira muri 2023 imitwe yitwaje intwaro nka Wazarendo Nyatura yifatanyije n'igisirikare cya Kongo FARDC batwitse ingo 300 z'abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi, ariko iryo tsinda rya Loni rikarimira. Yagize ati sinigeze mbona n'umuntu n'umwe w'umuryango mpuzamahanga cyangwa akanama ka Loni gashinzwe umutekano cyangwa uwo ari we wese muri iryo tsinda rya Loni ry'inzobere anenga icyo kibazo. Umuryango mpuzamahanga urabogama ku buryo buteye agahinda bigatuma ibibazo bidakemuka. Muri iki kiganiro yanagarutse ku ruhare rw'ubutumwa bwa Loni bwo kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. MONUSCO ikaba rero igiye kumara imyaka 26 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje ko ubu butumwa aho gukemura ikibazo ababurimo bakomeje kubiteza, ari nako rero bakandagira amahame ya Loni nkana. Yibukije ko zimwe mu nshingano akanama ka Loni gashinzwe umutekano kahaye MONUC yaje kwa MONUSCO ari uguhashya burundu FDLR, bikaba rero byarabananiye. Ati aho kuzana ibisubizo MONUSCO yarabiteje iyo myaka irashize, ariko ibibazo byarikuze ugereranyije n'icyo gihe. Imitwe yitwaje intwaro yikubize kabiri kandi MONUSCO ireberera. Navuga ko ari ugutsindwa gukomeye cyane kwa Loni mu butumwa bwose yagiyemo nyuma bwiswe Unimare ubwo mu Rwanda mu 1994. Ndungire yavuze ko MONUSCO aho kugarura amahoro yateje ibibazo igera aho yiyemeza gufatanya n'igihugu kigamba ko kizatera ikindi ikinyamuryango cya Loni ndetse na FDL yafatiwe ibihano n'umuryango w'abibumbye. Ati ni gute ingabo ziri mu butumwa bwa Loni zifatanya n'ihuriro ry'imitwe irimo abafatiwe ibihano na Loni? Ikindi MONUSCO yifatanyije nanone n'ihuriro ryarimo abacanshuro b'abanyaburayi boherejwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo butubahirije amasezerano ya Loni yo mu 1989. Ibintu byose biri kugenda nabi kuri MONUSCO. Loni n'akanama kayo bigomba kureba aho bipfira. Uyu muyobozi yabajijwe ku mvugo za Perezida Tshisekedi wakunze kugaragaza ko nta mpungenge z'umutekano muke ziri ku Rwanda, asubiza ko icyo kigaragaza kwinyuramo gukomeye ku butegetsi bwa Kinshasa. Yavuze ko Tshisekedi avuga ko yibajije imbwirwaruhame yatanze mu bihe bitandukanye byagiye bigaragaza ko azatera u Rwanda. Akaba rero ari ibintu yagiye avuga kandi yagiye anashimangira. Bwana Karembo Aimable rero iyi ni inshamake y'ibyo Nduhungirehe yatangaje kubirebana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, imyitwarire yabo. Wakomeza utubwira n'andi makuru? Nuvango mu byimbitse bikomeje kugenda bigaragara ndetse byinshi bikomeje kugenda bivugwa cyane ni ku ruhande rw'umutwe wa M23 mu misozi itandukanye ya hano muri Rubero. Yego, aho nyuma y'uko intare z'abasarambe zifashe kariya gasozi ka Kazinyonge kari gafite igisobanuro gikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC kuba nibuza akariya gace kakifashishwa kugira ngo nibuza habe inkombe ikomeye cyane yo kuba bacisha ibikoresho bava muri biriya bice bya Rubero ndetse na Butembo na Beni berekeza mu kiyaga cya Edouard, babe babasha kugaba ibitero ku mutwe wa M23 hariya muri parike ya Virunga. yego, nyuma y'uko intare z'abasarambwe zigize gutya zigashyira imbaraga zikomeye cyane muri kariya gace ka Kazinyonge, ndetse bikanavugwa bikemezwa y'uko intare z'abasarambwe zikomeje kugenda zitera intambwe zinasatira amashyamba hano muri Mbungwe. yego, byatumye igisirikare cya Repubulika ya Kongo FARDC ngo kigerageza gutekereza buryo ki cyacura ubundi mugambi ukomeye cyane wo kuba badeployinga abasirikare benshi cyane muri ya misozi hariya muri Busega ndetse n'ahariya muri Kabiyabo, kugira ngo iyi misozi yose nibamara kuyideployingamo abasirikare, aba basirikare bazajya gutanga umusanzu ukomeye cyane muri biriya bice byahariya muri Mbungwe ndetse n'ahariya hepfo mu ntera ndende cyane berekeza mu cyerekezo cya Kazinyonge hejuru y'ikiyaga cya Edouard,
kugira ngo n'ubundi ngo biriya bice biba byaba ibice by'ingenzi ngo kuba FRDC ishobora kuba yagaba ibitero hano muri parike ya Virunga ku mutwe wa 23 ndetse kandi ibe n'inzira ikomeye cyane yo kuba FRDC yagira gutya ikaba yagaba ibitero ku mutwe wa 23 metero ya Rushuru mu bice bitandukanye muri Rubero byaba ari hariya Bitundi mu misozi hariya muri Kamandi ndetse na hano muri Burambo na Uhezi aho ubona yuko M23 yateye amatako kandi idafite gahunda yo kunyeganyega na gatoya kuko nkuko biri no gutangazwa na FRDC nubwo nayo iri kugerageza kugipororinga abasirikare benshi cyane mu bice bya Rubero mu bice bya Butembo biri hafi mu nzira ikomeye cyane yo kwerekeza muri byerekezo bya Mbungwe ndetse banagana mu byerekezo byara muri Kazinyonge. Biragaragara yuko na M23 nayo mu kazi ikomeje kugenda ikora nayo ikomeje gukaza imyiteguro ikomeye cyane aho nakubwiza ukuri yuko biri kuvuga yuko hari abakomando bagera ku 2300 b'intare zasarambi bari gutegurwa bagiye kuvanwa ari asanzu hagahita berekezwa muri bice bya Rubero ndetse kandi no mu bice bya Warikare biri gutekerezwa yuko M23 ishobora kuba yahataka kugira ngo ihangane n'ikitwa aba FDLR bakeya bakiri kwarizwa mu mashyamba ya Warikare. Yego Bwana Karemba Aimable reka tugushimire cyane dusoreza ngaha. Yego murakoze cyane.